Sia lo lah anggota Namada nggak pakai masker gini doang. Woi, go! Mana pakai masker? Siap Pak, saya siap makan Pak, siap. Siap makan dah alasan. Mau siap makan, siap apa aja, tetap pakai masker. Siap. Awak, mana pakai masker? Siapa? Awak baru habis buang air kadang Pak? Siapa? Mau buang air, mau enggak. Justru saat buang air itu awak pakai masker. Supaya enggak tabau nih awak buang tuh. Jalan. Siap Pak. Ini pakai masker. Ini siap. Ah, ini Anit Makwan. Besok-besok jangan diulang lagi. Apapun alasannya tetap pakai masker. Pergi jalan. Iya Pak. Ah, enggak. Dengkol awak, enggak terima. Masker apa anda lo ada doh? Kok bang sabit dari itu bang? Apa tinggal pakai masker awak kan berang lo dapat tuh?